फाइ डिफरेंट जों तिनि एमप्लॉयमेंट नोटिस नायलायनाय ते इंटरव्यू रोनि बागै नायलायनाय ते एग्जाम रोनि बागै नायलायनाय डेली अपडेट भिडियो को काइसा जागा को जतन अपडेट नायलायनाय nirok channel no sajakeba noni bagai helpful pungjakeba like haigani tapokdi tei share bo khairodi asakena ani bukharok srangnai tei bo nirok no update daily no roi tongani bagai nirok video no paithak chora nailai haikena support olaidi tini ni update do private job ni bo nai nailai o jagani daily ni update no engke tei omo kaisa employment notice government job Tripura ni kaisa FCS ni bekhak tike sokpaijak haikeba CA department ni bekhak tike o notification nongkhormani job notification food civil supply o bekhak tike haikeba CA engke charter accounting ni bekhak tike sokpaimani o jaga goni rok bobo jagani apply khaimana engke joto jagani na apply khaimana habane je dormonogor area ko engke vacancy om haige najangnai bo haida ang north Tripura district ni bekhago je dormonogor area ni khoroksa chala teibrei khoroksa om haige member tabung borok najangnai south Tripura district belonia ni skala khoroksa brei khoroksa haige najangnai Kwai district ni chela khoroksa brei khoroksa haige jotone najangnai nom haige tei nironi age 30 years ni tola ngani nangnai qualification bachelor degree jephro university ni tei nirok graduation khaijak ngkene eligible ngai omno apply khaiyani bagai nirok BA pass ngkebo apply khlaimanai jeto graduation mai pass khlaijak ngke o jaga go nirok ni 10 years ni tola experience ngkeba teibu janai qualification to nirok no sairo ha te salary rok ngke bahai ke manai naidi per day 2500 rupees ke dino rojangnai salary rok to belai ni kahane engke te exam ni bagai qualify exam maronai total 100 mark ni exam maronai qualify mark 50% tongani nangnai interview 50 mark ni maronai haige selection committee rok select thi khalainai omno apply khaigani po jaga o apply khaigini hinge CA haikaba FCS department of Gorkha Bosti go thangai nirok apply ma khaine direct ne thangai apply khlaike sanai 18 October 2024 ni go ubising ni go ne nirok apply ma khlainai Gorkha Bosti ni food civil supply o department no thangai nirok website hagai bo joto details kaha kene nagi manai google search kaidi www.epdstr.gov.in hagai bo nirok joto details rok nagi manai okay nirok mono apply khainai rok okay khlaidi belai ne mo salary rok kaham ne okay next nalainai walk in interview o jaga ne ko gendabo bo jaga ni te bonobo kahangke nailai guest lecture post na jangnai 4 October ro o interview chengjangnai walk in interview bo jaga maranai chamber of undersigned for engagement of guest lecture in the following subject ko nadi je post no apply khainai nironi subject ro vacancy subjects wise ke vacancy omoke art advertising design of khoroknai vacancy interview to 12 noon 3 PM ni siming ngai 12 ta ni siming 3 ta jora art history go 2 vacancy 12 noon ni siming 3 PM jora sculpture go 2 vacancy 12 noon ni siming 3 PM jora painting ni go khoroksa 12 noon ni siming 3 PM jora decorative art ni go khoroksa 12 ni siming 3 PM jora English ni go khoroksa 2 PM ni siming 3 PM jora Bengali ni go 1 khoroksa 2 PM ni siming 3 PM jora computer ni go khoroksa 1 PM ni siming 3 PM jora eligible criteria no jangnai naike
master degree go nirokni 50% mark tongani nangnai je SC ST tabo je general rokni bagai tei relaxation tongnai 50% hingke nirok apply khlaimanai SC ST PH candidate rokni bagai ke omno apply khaigani sudo nirok interview walk-in interview thangani maronai jaga thai Office of the Principal Government College of Art and Craft Lembusura Agartala West Tripura o jaga ko thangai maronai subject ni rok salary rojangnai kaisa subject per class of 500 ke rojangnai inke general ni eligible criteria rok MA ni takni onate singo sama hai MA ni English Bengali oma hai rok ni subject tongui tongke hai keba nirok eligible nai biodata nirok rogani joto details interview rogani thangproni ni biodata rok langi thangdi 4 October ni bisingo 4 October ro ngeti next nalenai manager chai অফিসের কাজের জন্য একজন ফিমেল স্টাফ প্রয়োজন বয়স 22 থেকে 32 মধ্যে ঠিকানা টিআরটিসি কৃষ্ণনগর আগরতলা অফিস ni samung khaigani bagai khoroksa bwrui o jaga khlaimanai boyos 22 bosor ni siming 32 bosor jora angani nangnai o jaga thai hingke TRTC Krishnanagar Agartala go nangnai broi mobile number on krangti broi contact khai details pura kahage siwani bagai ke broi mobile number 8837045808 contact khai nai di salary rok tei boro jaga bohairok tei samung rok ni bagai joto prongno details ke sengoi nai je daiti dai call khaimanai brongno samung go manai next nalinai staff chai বটতলা বাজারের প্রতিষ্ঠিত খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কাজ করার জন্য স্টাফ চাই বটতলা বাজারও কাইসা বিথি দোকান মেডিসিন স্টোর খাইগানি বাগৈ খরকসা অর জায়গাও খ্লাই মানাই ব্রনি মোবাইল নাম্বার গ্রংদি যে খাইগানি ইন্টারেস্ট দংনাই 9856266055 কন্টাক্ট খাইদি হাই একেবা 7005436383 কন্টাক্ট খাইদি next nalinai government job hai go central job no mo kaisa group C office attendant post ni bagai omo kaisa notification nirok o jaga go apply khaigani bagai class 10 pass hingkene nirok apply khlai manai omono apply online registration khlai manai 2 October 2024 ni siming 21st October 2024 jora nirok apply khlai manai Omo kaisa National Bank for Agriculture and Rural Development ni bekhakti ke sopaimani notification hai keba Nabard ni bekhakti ke sopaimani je waso koi tongnai rok ke ni rok ni bagai belai ne omo job kahane government central government ni bekhakti chalogjak ni rok joto ne eligible nai class 10 pass unkene ni rok apply khlai manai total vacancy 108 jona vacancy tongnai interest tongnai rok ni rok apply khlai di salary rok to 35000 ni siming ungnai ngete next nalinai jengtei bo omno khang laipinai toisia sorry friend omno notification full details ke sopainai publish omno nongkhor jangnai 2 October 2024 ne aprone broni website o bro publish khagi ronai aprone apply khlai manai 2 October ro get the next nalinai nirok ni bagai amake information je RPF ni bukhago nirok sekang poilao apply khaigi mani rok no nirok exam ni bagai nasingai tongke nirok ni bagai omone notification railway police ni nirok je sekango apply khaimani RPF Constable ni bukhago nirok je post no apply khaimani hingke omono nirok exam ni bagai haikaba admit card rok download khaigi manai status check khaigi download khlai manai nirok website o hagi naile din nironi registration haikaba roll number nironi email id by login khaigi admit card download khlai manai age exam bo prangnai bo hairok thung details rok nugui manai je railway ni be website o hagi nirok check khaigi naile di enge tinin update asang nangnai
nirok daily na update om haike magi tongani bagai channel wise phro korungai tonglaidi tei om haike support dolaidi nirok friends on share khailaidi je mansa brok railway police constable ni go je apply khaini rok goba broni orobo sogigani bagai video je fungai ke search khaini dia channel tu bazop se ke daily nirok update notification mangani bagai horni 12 ta ni siming 2 ta ni bisingo ang upload khai khaini bagai nirok video update ma yangi mo ani bagai fungai ke search khaini asung stai jotonw hambai